गोबां सुबुङा सरकारारि PMAYG आवाज प्लास न' मोनैनि गोबां दुखुआव दं। नाथाय बे समाव सरकारा होनाय आवाज प्लास न' फैनायखौ सरकारनिसिम फिदिंनानै होनानै सोरबा गरिब न' बां गैयै नखरनो गावनि फैनाय न'खौ होनो खावलायदों क'क्राझारनि थागिबि भुपेन राभा बिथाङा। थारैनो आथिखालावबो सुबुं माहारिनि गोसोआव सैथोआ थैनानै थाङाखै एबा गोमानानै थाङाखै। बिथां भुपेन राभाया क'क्राझार कालिपुखुरि BCDCनि सिङाव थानाय सेदामारि गामिनि थागिबि आरो भुपेन राभानि बिफानि मुङाव सरकारारि आवाज प्लास न' फैदों आरो बिफाया साख्रि गोनां आरो न' बाङाबो मोजां दंखायो। बेखायनो भुपेन राभानो न'खौ नाङा। सोरबा गैयै नखरनो जाय नखरा न' मोननो मोन्थाय दं बिथांमोननो बे न'खौ होनो खावलायदों। आरो बिथाङा भुपेन राभाया बुङोदि जोंबायदि नखराव साख्रि थाखानाय न' बां मोजां थाखानायफोरनो बे दुखु खस्थ'जों सोलिनाय गरिब नखरफोरनि थाखाय आसनिखौ जों लायोब्ला बोरै जागोन आरो बेफोरबायदि जुदि साख्रि गोनां नखरफोरनि मुङाव न' फैदोंब्ला बेफोरखौ दाननानै गुबुन गरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो रानना होनांगौ होनना खावलायो भुपेन राभा बिथाङा। नमस्कार, মোৰ দেউতা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰায়। তেখেতে এজন গাঁও পঞ্চায়ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়াল ব্যক্তি আছিলে আৰু তেখেত এতিয়া পেৰালাইচিছ বেমাৰত ভুগি আছে। তেখেতৰ নামত আৱাজ প্লাছ ঘৰ চৰকাৰী দানঘৰ এইটো আহিছিলে। আমাৰ দেউতাটো চাকৰি আছে, বাকী চব কিছু আছে, আমালোকক নালাগে। কিন্তু আমাতকৈ বহুত গৰীব মানুহ আছে, সিহঁতক নিদি মোৰ দেউতাৰ চাকৰি থকা মানুহজনক কেলৈ ঘৰ দিছে। এইটো ঘৰটো আমাক নালাগে। ঘৰটোৰ ID নাম্বাৰ 266709 ইয়াৰ লগতে আৰু কোনোবা যদি গৰীব দুখী মানুহ আছে তেখেতক এই ঘৰটো দিয়াই ভাল আছে। আৰু মই চৰকাৰক জনাওঁ যে এনেকুৱা গৰীব দুখী মানুহক যদি ঘৰ দিয়াব পাৰে চৰকাৰৰ বা আমাৰ জনসাধাৰণৰ বহুত অগ্ৰগতি লাভ হ'ব। এইটোকে কৈ মই আমাৰ অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ, লগতে আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা চাকৰি থকা ব্যক্তিসকলক ঘৰ আৱাজ প্লাছ ঘৰৰ নামৰ যিবিলাক আছে চব অন্তৰ্ভুক্ত নামবিলাকক কাটি দিব লাগে। কোনটো BCDCৰ হয় দেখোন? আমাৰ BCDC কালিপুখুৰী আৰু আমাৰ ব্লক হ'ল দিয়াতে তিতাগুৰি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ। আমাৰ ভিলেজৰ নাম আছিল চেদামাৰি গাঁওখনৰ আৰু PS হ'ল আমাৰ চালেখাটি। কাৰ নামৰ আছিল ঘৰটো আমাৰ দেউতা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰায়ৰ নামত আহিছিলে। ঘৰ দিব লাগে চাকৰিয়াল ব্যক্তিক কেলৈ ঘৰ দিব লাগে এইটো নহয় প্ৰশ্ন নহয়। কাৰণ হৈছে গৰীব মানুহবিলাকে আশাত ভাঙি থাকে। কিছুমান মানুহে ঘৰেই নাই, ভাঙি গৈছে, ভাঙি চিঙি বগা হৈ গৈছে। এই ঘৰবিলাক নথকা মানুহবিলাকক ছাৰ্ভে কৰি আৱাজ প্লাছত সোমাই দিয়ক, নতুন স্কিমত সোমাই দিয়ক। কেলৈ নিদিয়ে আমাৰ চৰকাৰে? তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।